Echombeko chemiryango ebere chibire nchiraza bejana na batano babishya hishomero rya Rwentuha Muslim Primary School mu Rwentuha Town Kansom District ya Bushenyi nico chihire chikazowishe butakizo barya nyomwe bazyo omurro gwizire kwata dormitory yabishye jo mushahaza shanka munana zihangwe kandi binte bihire harimo za case ebitabo emyenda ebitanda hamwe n'ebindi byinji turyaho after lunch twaza kureba umwika gucumuko mu dormitory igaragaza ngenda ntukaho ishanga abana bamwe bahikaho abandi mbabinga abana bona bashobora kubona bakushobora reporting wa head teacher abu kujyana yabataho ajyana reporting aha polisi abatujya mu kirasi kutaba tujya mu kirasi umwana yatere nduru yajyango mu rongwa kwata domu ya Uganda yajyango ya kwata domu ya Uganda twena twiruka twatero rwabona abana barwo mu kirasi asiyo mfarasi asakesi na bag twashasha munonga na munonga abagwa bana becamushanju abariyo mbaza gukora PLE abo kuba ibintu byabo byasya ebitabo byasya imyenda yasya tubine uniform tubine ho kutandikira amabati gahoho kishomero buzima twashasha kandi kabazire twashasha twagambaho n'abarahuka Alone orumukuru w'ishomereri rya Rwentuha Muslim Primary School bana ba boarding hinde binte bashahuraho kandi twaborondera handi ubundo mwanya ubuturuza kubarazamo konka twantugira ngo abana bahihi abatarakanditsi twantuza kubohereza okumarebero nkabishatomuka then management tukashitama twarebe iki turakore konka ni insima mukama abo kugira ngo kine mwana wasya kandi insima na management ya Rwentuha abo kuyukangira munonga ayivuza abana abo baba basa kwera kicira munonga bitodomo so nabweki as security twire mu police riyo ne kuseruza kurora wedo umuro gunugurugire awe yazamusanyarazi undabira umuntu we nasakwa undi aine cyakozere kiona ishwegi baitu balino bakwachone kusabwe tine mwana we no kutire bitabatura bayetombwitira polisi ahubwo butareta motoka yakorazo murro amakuraga gashakwa Nesmas ndianabo